ngizothola ukuxolisa nsuku ayibeke ibhesi kodwa ngizwe kwenziwa okunye ngingakwazi kodwa ngiyixolisa lo phambi kwenu-ke Nkosi yakhe ngangcola uma eMaritzburg ekhona nje sempela umshwana ukwala angini lapha esekwile kuneyitimela ehamba kuninzi kweshumayela ibanga likashembe ngithe ngisayikhuluma le ndaba wake sezwe umama ongasiboni Nazaretha ukuthi ngase uNkulunkulu ukhuluma ngawo yasebenza kube sesondela naye washo ukuthi nginenkinga lapha ekhaya baba kwami kade ahamba emhlabeni kodwa inkinga ekhona yabo abuye njalo nesiqinisenyanga mangena kahle ngasathuka njengabantu indawo engiyona abafowethu ave kuhle bamsana njengoba sibambisene sinabasho ushenge uzodlala ekhona lezi ngoba uNkulunkulu uyathanda abantu abathandanayo amen lezi nsizwa sayibambisene nazo evangelashini lezishuma lezitimeleni wakuphinde umama udakuthi hayi baba kwamuvela afike nje ephila kodwa sebesamfihla zabe insizwa sezifune i-direction yakwabo mama wathi mama sofika sibese umthandazo kwazi ukuthi kuzwakala ukuthi inkinga lapha babe sebehlele usuku zahlangana insizwa kwathiwa bafowethu lento eseyini enzima kakhulu asindeni bafowethu sicela uNkulunkulu ukuthi abe ngakithi zabe sihamba lezi nsizwa zathi zobamba ulala umthandazo zathi meyifika zawubamba umthandazo ukulala lo baba wefika ngo-7 Nazaretha egcwele angene nje endlini mase zofika kodwa leshisa endlini kwakhombisa ukuthi khona umuntu ongasekho zalezi nsizwa zisakhuluma indaba kaShebe isahlabelela wabe sengena ubaba insizwa ihleli ngasemnyango yabe sishintsha yohlala ngale wathi ngeke ubaba bayazi obaba mina ekhaya umkhulu benesihlalo kade ahlala kusona ekade singahlala behlala umkhulu yedwa nalo baba engena qonde ehlaleni sakhe lesihlala yena yedwa koyihlala phakathi nje kuhluluzo zabe sephakama insizwa enesibindi yathi baba awusekho emhlabeni kodwa manje bona bangabuya ngabe sifuna ukuthi ngabe yini ebuyisayo ngayo yango baba wakhuluma wengakaza khuluma lo mama wayesekade izinyanga zifike wayesibona sefikile inyanga iphumekale inyanga umbili wayengena ngala ubaba bona bephumekale wayethi inyanga sisikhoma sakufana sisikhoma sakhe sebale kwashiswa kwathi nakwenzeka wabe sekhuluma ubaba wathi indlela ngiyibona ingane yami lendodakazi endala le ngane ayincane nayo ingane yami inkinga enginayo indlela ngiyibona imfitshile ngoba ngifike isipilo sale ngane indaba engiyabona abafowethu lezi nsizwa zenza lo baba ekhuluma ngesimo sokuzayibambisene noshembo wekho naphakathi kwazo lo baba wathi emva kokuthi ekhulume akaphindanga wabuya Nazaretha wethi ngikhuluma kuphela ayikeni indaba engiyabona abafowethu umakhomishasena ade ukusho ukuthi uhlale phansi nilungise indaba phinde kukhonze unyaka amen isono siyahluphayo abafowethu ngoba siyakhipha enkonzweni inkosi yesizwe ngiyabe sishaya umthetho ezwekayo yathi kuloyo lesizwe samemala sasifuna ngambe sathi inkolo kuNazaretha yini hayi omunye wahamba edayezo omunye wabisana ngayo omunye wathi ngiyayithanda yami ake ngithole indawo yami zokuphela khona ngizokwenje ngiphakele wayebophela ihlathi Nazaretha engcwele ekuseni wayesebenzisa avuke ekuseni ayihambisele ukudla isemini uhambisele ukudla intambama uhambisele ukudla ziseyinsizwa ezilike zayibona imali yasawo le mali yasi ngoba phela iyathi indaba ezisaka ayifuni mali yasi ifike kanjani bahamba bobuka enkosini inkosi ayibisibiza umhlangano yathi ubani ophela yasi ehlathini bangadlula abantu kasasambe sokusebenza bathi befika yona yabe sicaka imali indaba engiyona isono samazwe nengazwa sabafowethu yabe imali yasibheke umnikazi wayo ishamsila ezungeze kaswelaphi imali yasindoda akasakwazi ukuphika imali yasisovele umnikazi wayo kasho ngoba ngiyathandana sizoyophela babili mhlanje babili wabe seboshila naye imali yasilakhe wabe sethwaye akesambe sibashiye babili wahlala Nazaretha engcwele zahamba insuku kwavuka imali yasikuzinake imali yasi yabe simqala Nazaretha engcwele imali yasiqala ikhothe yamqala yamkhotha Nazaretha engcwele siyambile phela yamkhotha Nazaretha engcwele yaqeda umuntu umnikazi wakhe yamudla wazophelwa insuku wazwashona naye imali yasimqedile yafutha nayo kwafika indaba yalamba yashona nayo indaba engiyona abafowethu isono sivumela bafethu isono masivamile isonela kunyazi ungadlula empilweni ngoba umuntu idlalo sakhe ngomuntu
umuzi mamina ngiyothi mhlawumbe nje umuntu ongenzele iphela esingathi phela isibantu balibona nje ukanje sokuthi umuntu ke afuna ukuthi uhlale ezansi ngiyaxolisa because